Mugiye ndi hano hepfo mu Kiyovu. Mu Kiyovu. Okay, mu Kiyovu rama 2 nari. Tuvuye aha ngaha? Ni matiyanse 2 waya. Oya na motari rwose gusi. Ntago wabura 2 ariko. Reba hano tuye. Ibyo ngibyo ko ntuye aha ngaha. Okay, reka gukuriraho desa ngaho jyaho rama 8 nari. Akomta nawe urahenda. Ubu twaza urahanda duhurira ku buryo ucibye ifaranga byose. Arahandi hano sibu nahurira nawe atari hano mu muhanda. Nta kibazo. Nta handi hano twapfa guhurira atari mu muhanda pe. Nagutwaye. Muri yose. Mutari bikije nawe mwabaye mboneka rimwe. Kuri wese yibyaho kuntu ngo ahandi. Undi subu kasike si y'icuruko bya. Ntari bireka ngo tware gutyo. Reka nkunyuze hano hirya na polisi bamo utageraho ugiye wanga. Shobora. Impamvu ntabigora. Bagize akaguru ntatse. Ako bira so byuzuza se. Oya kadakode. Wewe nana yazigwa nana. Sendebe. Wenda gutwara urumva. Ese mushikanuze umuvia yibo hano urabona habo gavaho rero so nizuragira nagusoba igo munetse doje jahariya jari ana mukuri mutavetu jani hehese none igitangaza nese wagiye ugasoba gajya hano mu gihuru tuviye byangwe kushaka kunya waje twe nese umuntu w'umukobwa turajyana gute zana ngufasha mutava tugenda uya reka mwere ariko nese umva none se kuri umukobwa ubwo ndagwerekeza gute hano sindaba nkurebera mota ikize Bemerekeze kubw'ibyo ngibyo. Ko yawe nese ko nta n'umuntu kureba humwe. Nese ninde hano waba ukureba? Ninde waba ukureba? Waje please. Ako bundi ugurushaka kunyara ibiki bitu. Nawe urundi umwana. Ndi umwana. Oya se ndi umwana ngende umuntu mukuru. Nuzi nabandi umwana kandi mfite n'umwana. Kunyara. Ndumva utangiye kuntera n'ubwo. Ndumva utangiye kuntera ubwo. Oya umva. Wagiye ukanyara ko gukaza tukagenda. Akubundi byaka ingahe? Iki nese rogera ngo ngire uranyara ngiye nkufatiye se byibuze gutari n'umugabo. Umva gaje hari jaranda ntago ndi unarebe nga utagira ngo ndaza kukureba. Genda
iki Mutware tukagenda. Hoja ariko mana yanjye Akuta ubone nka ushyago kuko nyare hanga babyandika. Nese mushiki wanjye namujyana mu gihuru wagiye kunyara. Ndavayo ibintu byose baza kunya mvuye kunya. Bashinzwe sobwa ndakungiza amafaranga. Uranyinjiza amafaranga. Nese ndaba nkoze iki? Cyagihumbi na magana ndongera igihumbi na magana bivayo. Byo binga bitatu byose. Ako no ndikumva nazi. Tazi mugabo bujijinganya ku mafaranga. Uretse basi nyishire kuri abiri. Kumva ngiye nazi ibintu ugiye kunyara ukuntu bimeze. Ubu ntabwo nese birasaba ko ngufatira se. Sinakubwiye ko igihumbi na magana ndongera mu igihumbi. Uretse nese birasaba ko ngufatira. Yego. Basi ngiye bine. Ngiye ibihumbi bine. Amafaranga yakora mu mujyi wa Kigali. Guhaye rasiyo y'umunsi baya ko bapira. Bwaburetse nyishire kuri abiri mwuka byara. Ngiye kunyara ngende umva na. Ngankururira inyuma basi nkururire nyishire kuri abiri kuri. Sakumye bijyane nguhetse. Buretse. Kurura. Surabona hari agatege mfite waretse. Oye rushakumye ngende nguhetse nta. Katuyirekere gutya. Nonese kunkira imbere ninjye ushaka kunyara. Kari wowe. Byiki. Mersheze. Umbaza. Ubundi ibyo bintu ngiye ko ntarabibona by'umukobwa bahereke buretse nyikire hano inyuma. Saya bashi. Umva genda ndakurebera genda. Urandire shikansha kumersheze. Hari inzoka inziremo. Polisi. None se ubu nahise ubunini ngwerekeza mu ndabigenza gute? Ngankubita. Mubita. Nita sanga waje mu polisi ivuga ko wafashe ku ngufu. Genda gufashe ku ngufu nibyo ushaka. Oya reka ngareka ndashaka ko ngumfatisha ku ngufu. Mwiza cyangwa uteze ibibazo. Ibyiki. Turera umuntu. Ushaka kumfatisha ku ngufu we nakubonye. Mota. Umva waretse. Mundi nk'ikigabo gifite imyaka ingahe? Imyaka ingahe se urashaka kugira ngo mbekere ngo nagufashe kunuza. Nta ku ngufu. Biregerere mundi ushaka kunyara. Umva moto yangira imideni urumva ugiye kumfungisha. Ubwo ntabwo ndagufungisha kugenda ndakwishyura. Reka none igendere. Nta nubwo ushaka kunyara. Ndabishaka ariko ndashaka moto wajuciringa. Areka ngo iriki. Ako ntuze kuvuga ngo nagufashe ku ngufu. Umva wajuciringa ukiri. Nese kunkira imbere nka hari ndishaka kunyara. Wowe ushaka kunyara ajya imbere. Genda wowe utarare hari. Urebe kiriya giti kitakwinjira. N'inzoka zihara ubwo bayo tujyara tutanje. Uretse mfate telefone yanjye. Genda ndakurebera nawe. Iki ndaba nkurebera ari. Mutaware. Nise ko kunkira imbere nka hari njuri bunya. Manuka nyine mbere manuka mbere. Ako mana yanjye we. Ndi kukurebera. Ngaho icara wicaye kuri kiriya giti cyagupfumura. Hehe iki nushaka kwicara ari nyuma. Kande reka nkukurire aho twatubona aho wicara. None se kunsize ningira ugiye kunyara none. Nanjye kwita ku telefone. Nyara hano. Jahano. Dura mauko sina kubengo ari. Nyara nyine nyara. Umva se icara hori icara. Arama. Icara. Kuramo ikariso. Nta kariso wambaye. Mpuya mbare kamande muri aya mauko akamande muri. Aya mauko. Mbega ukuntu inyara. Moto yasi moto yanjye bajyanye. Moto yanjye. Yeah. Anawe. Moto yanjye. A few moments later. Allo? Mbaso mucitu. Bankuze intwari tavuga tuvuye ahangaha banguka rwose. Mba ni winyagaze mbonye guhobagira inyuma kwirukanywa ubwo ibanguka.
sawa sawa. Ayo turayariye pe. Noneho ibyirukira dada. Ndasaba miliyoni. Ibyo wakoze akazi kenshi. noneho tujyanye akamoto keza twagatsimbi akiri uruse wakabonye iyi ngiyi baraduhamo miliyoni ebyiri bana ariko kiriya kimotari cyari cyahopaye cyarangaye amatako ya gira kasike irakubereye bati tujya tugatembera reka tujye tugatembera